دەستپێکی ئێمە بچین ڕۆژەوای کوردستانی بە تایبەت لە گۆری ڕێکەوتنا 29 هێچلەی خەباتین ئەنتێگراسیۆنێ دنابەرە ڕۆژەوای کوردستانی و حکومەتا بەگوێز ئاسووریە دەدۆمن ڕێڤەبرن هەرەما قامشلۆ و دێری کۆچلاغا هاتن ئەرکدارکردن لە تەواهیا سووریێ وەک یەکەم ژنێکە کورد بوو ڕێڤەبرا هەرەما قامشلۆیە جیهان سعید حەسان بە ئاوایەکی فەرمی وەک ڕێڤەبرا هەرەما قامشلۆ دەست بکاری خۆ کرد و داخویاکردن کو وێ دەریێوێژ هەر کەسی ڕێڤەکری بێ دە هەمان دەمێدە ژی شێرۆ محەممەد شەرۆ و وەک ڕێڤەبرێ دێرکێ و خالد ئیبراهیم ساڵح وەک ڕێڤەبرێ چلاغا بە ئاوایەکی فەرمی دەست بکاری خۆ کرد. Di çarçoveya peymana 29 hêçleyê de di navbera rêveberiya Xwesera Rojavayê Kurdistanê û hikûmeta veguhêza Sûriyê de xebatên entegrasyonê didomin. Di çarçoveya rêzebiryarên îdarî yên ji bo rêxistina xebata rêveberiyên xwecih ên parêzgeha Hesekê de Diktor Cîhan Saîd Hesam wekî rêvebera Herêma Qamişloyê, Şêro Mihemed Şero wekî rêveberê Herêma Dêrikê û Xalid İbrahim Salih jî wekî rêveberê Herêma Çilagayê هاتن ارکدار کرن. جیهان سعید حسام کو د 19 تیر مهی ده به بریارا پینجی وکی ریوبرا هرما قامشلوی هات بو ارکدار کرن و وکی یکم جن لسوریه کو د بری و برا هرمی به گرسه جالی خلق قامشلو و هات پیشوازی کرن. جیهان سعید حسام جبر پیشوازی کرن سپاسیا خلق قامشلوی کر و گوت از اینزی همو باجارو کامبم و تفرقی نخم ناف برا قامشلو عاموده تربس بیت الحامیس و جزعای. وسوزا من جقلي منطقيرة جقامش لورا ج عمودة وتربسبيرة جت الحميس وجزعيرة وسوزا من أفبي. جیهان سعید حسام دست نشان کرد که دریه وی دیجه هر کسی را وکریبه و افغانی زمان پارێزگەها حەسەکێ نمونه آجیانا هف بشه و اثر بلندم که جوی پارێزگەهی ما پیدویا سوریه جبو هوا کرنا بحث کرن و خباتا هفبار هیا. د چارچوبه رêzebiryarên îdariyên ji bo rêxistinkirinna xebata rêveberiyên xwecih ên parêzgeha Hesekê de Şêro Mihemed Şero wekî rêveberê Herêma Dêrikê û Xalid İbrahim Salih jî wekî rêvebera Herêma Çilagayê hatin erkdar kirin. Rêveberên her du bajaran ku duh dest bi erka xwe kirin ji aliyê şêniyên herêmê endamên saziyên sivîl û partiyên siyasî ve bi girseyî hatin pêşwazî kirin. Şêniyên bajarê Dêrikê pêşwaziya rêveberên xwe Şêro Mihemed Şero kirin. شێرۆ محەممەد شەرۆ di dema pêşwazîkirinê de axivî û diyar kir ku dê li welatiyan guhdarî bike, xizmeta wan bike û li gorî derfetan pirsgirêkên wan çareser bike. Îro rojek ji rojên dîrokiya. Îro rojek ji rojên şahiya Rojavaya. Îro rojek ji rojên berhemên 19 tîrmehê go 13-14 هزار شهید مده حتی هم گهانوی آستی. شەرۆ balkişan ser giringiya tevkariya di navbera sazî û şêniyan de û pêşxistina xizmetan li Dêrikê, Çilaxa, Tilkoçer, Girkêlekê û tevahiya herêmên rêveberiyê. Hinek jê tiştekî şaş fehm dikin. Wa bibînin qaymeqamên Dêrikê Kurda ev mafê hene bê mafekî esasî wê ser hemû pîvanên destûra bin.